Dumelang, ke a le lotjha, ke a le tamisha, ke re madume ka lapeng. Ke a le amogela go semoya ka Dr. Magabo. Gomme ke gopela re le subscribe, le like channel ya rena, le gotle notification bell, le share di-video tša rena le batho bao le ba tsebago. Ke a le leboga. Ke rata re dira reading ya rena ya this week. Molaetsa wa beke re ko rena tša bophelo di reng. Okay, ke na le karete e tšwa go the Fire Guardian. Fire Guardian ke guardian wa mollo. Batho ba na go le spiritual gift ba tseba bona ba bangwe ba ile gore ba na le kore gift ya bona e rula ke the element of fire. Gore ba na le badimo ba mollo. Ba the guardian of fire. Guardian of fire a re wena a re ignite your passion. Ka mokana ga rena ga re tla mo lefaseng go na le di-contract tse re di signilego ra bolela ka re ga tsona gore nna ke tla mo lefaseng ke rata go achieve 1 2 3 ke rata bophelo bo bosolo gore ke kgone go achieve 1 2 3 and not everyone ga etla o choose go phela bophelo bo botse for gore re kgone go achieve those things tse re santse re di achieve gore re kgone go gola spiritual re godiše moya wa rena goba re godiše soul ya rena e kgone go gola gore e develope e kgone go ya into the hierarchy it's gonna play e le mo fase e le ranking ya fase e into the hierarchy so gore re kgone go dira dilo tša mohuta ke nthola gore re tshwanetse gore re go through a lot bophelo bo se ke ba easy bo boima gore re kgone go šomiša di-patience tša rena maatla a rena di-wisdom tša rena tše re di filego ke modimo tše re di filego ke Mangeloi tše re di filego ke the universe and the mother earth gore re kgone go achieve those goals that tše le gore re ipoditše gore re santse re di fihlelele mo lefaseng ke purpose ya rena o mo le mo na le a purpose so ka nako nngwe o kgwetše ba bona gore o ka re motho o lebetše passion ya gage motho o give up-ile o bile le mathata mantši a give up goba mohlomongwe motho o bile le soft life too much mo e leng gore ebile o lebetše le gore na ke yena mang o tšwa kae ene o santše a lebe kae mo e le gore o lebala le the other people o lebala go respecta goba go hlompha batho ba bangwe ka gore yena o na le everything a nyakago mo lefaseng so mo wa gopotšiwa ka your contract wa gopotšiwa ka your destiny gore na wena destiny ya o swantse o fihlelele ke efeng bofelo ba gago e tlo ba bo bofeng so and then go bohlokwa gore o mongwe le mongwe ga a tloga mo lefaseng a tloga a fitlheletše di-purpose goba yona destiny ya gage a e fitlheletše a dirile everything go ya ka mokgwa e leng gore go ngwadilwe ka bukeng ya bophelo gore o swanetše a tle mo a phethe 1 2 3 so nagana go sepela o se o phethe dilo tše o swantše o di phethe e ra go reng nako nngwe spirit sa e ka no ba a roaming spirit wa kgotsa gore o tlo palela go ya into the spiritual realm because o na le tše gore o paletše ko di fitlhelela goba a se kgone go fitlhelela destiny ele o beetšwe go yona ya ra gore a se kgone go achieve those purposes tše le wena o di tletše mo lefaseng and because a se kgone o di achieve a kgone go accepta gore moya o tšwele mo nameng a kgone go accepta gore o hlokofetše then o tlo kgotsa mothona e ba a roaming spirit because yena ka re ga monano wa gage o sa ikepotša gore o swanetše a feleletše dilo tše le gore o di tletše mo lefaseng ya bana a ka sa kgona di feleletša because now ga e sa le motho wa nama ke motho wa semoya so the universe the fire guardian wa go gopotša kgafetša gore o se ka lebala purpose ya gago in this life ge fela o na le a passion ke mo le go tlo kgona go di fitlhelela dilo tšeo without passion o ka se di fitlhelele ka re gore o di fitlhelele dilo tšeo o swantse o fete ka re ga mathata mantši ka re ga maima a mantši gore o kgone go šomiša your wisdom o kgone go šomiša monagano wa gago o kgone go šomiša maatla a gago a wa filego ke the universe
gore o kgone go fitlhelela dilo tšeo. O gopole gore the fire guardian a ka se tle wena from time to time a e tla go gopotsa gore apo santse o dire so. Yes, o tla fela go gopotsa, but ga tshwana go gopotsa from time to time. Go o botsa ngwana ka mogae gore o se kwa dira ntho so ngwana o le a no tswa pele go itira gafetša gore o feletša wena as a parent o potsa gore ngwana ke ga a nyake. That's why ka metlha ke santse ke mo gopotse same thing over and over again. But o ka kgotsele gore go mo gopotsa o fela a dira, then motlhomongwe ebile ngwane o distracta ke dilo tse ding tša mo lefaseng goba o distracta ke batho ba ba itseng goba go na le meleko ka ra ngwanoki ye e le gore e distracta ngwanoki gore a phele ka mokgwa e le gore the universe e expecta gore a phele ka ona gore a kgone o fitlhelela dilo tse ba santse a di fitlhelele. Ka moka rena re na le leeto le re santse re le sepele, re na le tsela e le re santse re sepele mo go yona, ditsela tša rena ga di tshwane gore re fitlhelele yona destiny yela. So gafetša ba tla fela ba go gopotsa nakong ba ka se go gopotse ke nthole ya gore you have a free will, ke nthole ya gore o filwe everything, o tlile mo lefatshe o na le everything ya go kgona go fitlhelela dilo tšela o tshwanetse o di fitlhelele. O tlile mo lefatshe o na le monagano wa gore o nagane o make the right decisions gore o kgone go sepela on the right path. O se ka ba le ntho e le gore e go ntšha mo tseleng e le gore o tshwanetse o sepele mo go yona e go iša tseleng e šele. So go botlhokwa gore re ignite our patience gore re kgone go fitlhelela our destiny. Ke na le karata e tswang go the Lord ya re wena ya re take charge with authority. So mo ka ke setse ke boletse gore the universe o file maatla, the strength, the power, the will, the wisdom, e go file everything. O tlile mo lefatsheng o tshwere everything, mare ka baka la mathata ka mo lefatsheng le la rena wa diragala gore mohlomongwe o lebale ka baka la meleko e tletšego ka mo lefatsheng la rena, ka baka la di-negative energies tše di tletšego ka mo lefatsheng la rena wa diragala gore o lebale goba mohlomongwe tše dingwe ebile a dikgosi ke dilo tšeo ke nthela gore wena ka bose wena go na le bophelo bo e le gore o ile wa bo choosa go bophela bo e le gore ke bona bo go dirang gore o lebale, ke bona bophelo bo bophela bo dirang gore o be distracted, o se ka sepela tseleng e le gore o santse o sepele mo go yona. Well, ba tla fela ba etla Mangeloi a gago, badimo ba tla fela ba etla go wena ka ditoro, ka di-vision jwalo le jwalo, ba etla ba go eletša, ba etla ba go kgala. So molaetša wa this week ntšwela gore Mangeloi, the universe, badimo ba gago ba go kgala goba mohlomongwe ebile ba diang ba go eletša. So wena o tlo lebelela around you gore na ke eng dilo tše e le gore wa bona le wena gore wa di dira and then ke diphoša wa tshwana o di dira. Dilo tše o tlo kgona go bona ge e le gore ge o di dirile wa kgwetša e le gore ntho e le gore maybe go e dirile e kgopišitše motho o mongwe, e hethile motho o mongwe, e seng gore a ke bolele ka motho e le gore maybe o bile le jealous because wena o dira 1 2 3 no, maybe o rile go dira ntho e wa gata ba mang di-cons and wa e dira on purpose o ntse o bona gore ntho e tla gata ba bang di-cons but wena o tšwela pele go e dira. And then o tlo lebelela gape ka raphelo ba gorena lo tša bophelo di sepela ga botse na, wa lebelela mabaka tšhelete ya tla na, a na ge e tlile o kgona go e tshwara ka matsogong a gago na, o kgona go e save na, o kgona go e šomišetša dilo tša bohlokwa na, dinyakwa tša gago na, goba ya tla ya fetša ya phatlalala ya fofa wa se bolena o dirileng ka yona. And then wa lebelela di-relationship tša go di sepela ga botse na, wa lebelela le tše dingwe tša bophelo, mebereko jwalo le jwalo. And then wa check up le wena gore na emotionally o thabile na, spiritually o thabile na, ke dilo tše o tlo di tlhokomelang. So o ka kgotse le gore ka ra dilo tše ke di boletšeng most ya tšona ke ntho e le ya go bontšha gore ko the answer gona ke no, then tseba gore go ra gore something ga se sepela ga botse, ga o sa sepela kwa tseleng e la o swantse o sepela ga botse. Ya ra gore ye ke nako le gore o bolele Mangeloi a gago, o bolele badimo ba gago gore ba kgone go go thuša, ba kgone go guida, ba kgone go bontšha tselela ka gore tselela e tletše ka lefifi jwalo ga o sa kgona go bona mo yang gona. Go bohlokwa gore o bone mo yang gona gore o kgone go fitlhelela dinyako tša gago. So ge the universe e go file tše o fileng tšona,
e fela e o fa di-blessings, e fela e o guide ba ra gore o swantse o be le authority godimo ga dilo tšeo o di dirago, ke wena o swantse o di controle, e seng gore tsona di controle wena. O dire gore batho ba o respecte, ba o hlomphe, ba tla o hlompha ge e le gore o phela ka tsela maleba, ba tla o hlompha ge e le gore you are taking charge of your authority. But go dira the opposite, then ke gona another way e le gore wena ka boswena o attracta di-negative energies, wena ka boswena o kgatlhiša manaba a gago. Ke nthela ba tla reng ya re monyakane so. Ke na karate nngwe ya the broken arrow ya re go wena ya re embrace the energy of peace. Mo mangeloi a gago ba go botsa re bona ntho ba e nyakang ka raphelo, ntho ba e nyakang ka raphelo ba gago ke peace, ke khutšo. Mašata ga a nyakege, ditlhakatlhakano ga ba di nyake, dilo tše le di tla o distracta ka ra bophelo ga ba di nyake. So ba nyaka the energy of peace, e ba surrounded by peace nako le nako, e ba surrounded by love nako le nako. A o tla le kganya ka raphelo ba gago, a o tla le lethabo, a o tla le khutšo ka raphelo ba gago. O tlo phela le batho ba bangwe gabotse, whether motho ke lenaba la gago or not. Lenaba o ka no ba o tseba lenaba la ka ke mokete, motho o ntira 1 2 3 o ntira dilo tše di šoro. Go bohlokwa gore motho wa mohutu o kgaogane le yena, gobane the universe e rometše batho ba bantši mo lefatsheng leke ba e leng gore ba tshwana le wena, ba e leng gore ba na le dipelo tše di botse go tshwana le wena, ba e leng gore ga ba lakaletše batho ba bangwe madimabe, ga ba khese batho ba bangwe, ga ba nyako bona batho ba bangwe ba sotlega, batho ba e leng gore ga bona motho mongwe a sotlega, motho mongwe a lla, o fila pain ya mothola. So obviously motho moso a ka snapa e ba le maatla a o heta batho ba bangwe, ba ka se be monana gore a kgopiše batho ba bangwe, because the minute motho la kgopiša le yena ka bosena o ba affected. So the universe e nyaka khutšo ka nako tše tšohle. O se ka gore o tseba gore lenaba la ka ke mang, or maybe ba go bontšha mangeloi a gago, ba go bontšha badimo ba gago ka tšona ditoro, ka yona intuition, jwale le jwale gore moketekete o dira 1 2 3, moketekete o dira 1 2 3. O se ka tša dilo tše batho ba o dirang tšona wa di bea ka ra monano wa gago, di tla tla di tlo go tshwenya, di tla tla di tlo go distract. Tseba fela gore okay moketekete o dira 1 2 3, it's fine, e re ke no mo tshwarela, ke kgaogane le yena, ke tšwele pele ka bophelo ba ka. And then go dirile so o tla bona o a tšwa ka ra monano wa gago. O ka se re go dutse o noša kgotse le gore ntho ela motho la o dirang yona e boa wena kgafetša. The minute o dutse o itee o thoma nana ka motho ola, o nagana ka dilo tša o dirang tšona, wa kwata wena o phela ka o kwata. Tseba gore manaba ba nyaka gore wena o phele o kwatile, ba thaba go kwatile, because ba tseba gore the more o kwata, the more the negative energies, the evil spirits di ba attached to you. And ke the more o tla phelang ka malwetši, o tla phela ka go balabala, wa phela ka di-depression le tšhelete ya phatlalala, gwa se be le lethabo ka gae, gwa no ba matshwenyego le ditlaišego. And whatever e go diragalelang e le gore e negative, automatically e tla affecta ba lapa la gago, automatically e affecta bana ba gago. Go dutse le motho le gore energy ya gae gabotse ke energy ela e negative, the minute o ena le mothola, as long as o cleansa energy ya gago, automatically energy ela ya mothola ela o se be gabotse e tla mo go wena. Mara go ka ke cleansa kgafetša, then energy ela ga ena pe kgona go tla go wena. Those negative energies, those evil spirits, those earthbound spirits, wrong wing spirits, ga di kgone go šala morago, ga di kgone go ba attached to you, ga di kgone go kemometša mo mmeleng wa gago, goba mohlomongwe go tsena ka re ka mmele wa gago gore di thoma go controla, di thoma go controla monano wa gago, di thoma go fa di-wrong advices, di go latlhetše. And wa thuta gape le gore go o ena le batho ba ile gore wa bona gore energy ya bona ga ya gabotse, wa e fila, wa e sensa, goba mohlomongwe o bo le in a crowded place,
go ba lefelo le leng gore motlhomong le ka ba le tletse ka di-negative energy wa tswa ka motlhe ke fitlha gae I need to cleanse myself first wa ke cleanser wa ntsha energy la mo mmeleng wa gago wa ntsha energy la ka ra motse wa gago then o tla bona lapa la gago e tla ba a happy place all the time Mangeloi a gago ba tla kgona go tsena ka lapeng la gago ba tla ba le tlhokomela ba le protect Mangeloi a gago ba tla kgona go tla go wena badimo ba tla kgona go tla go fela ba go etela wena le ba lapa la gago ka bantse ba le tlisetša protection ba le tlisetša le yona guidance le di-creative ideas ba fela ba go tshwara ka letsogo ba bontšha re tsela ya gago ke eke ye o itshwereng ga se yona ya gago ke eke gore o kgone go fitlhelela your destiny ke yona reading ya rena this week gomme ke le lakeletša mahlatse le matlhogonolo